Speaker sir, fear and anxiety in the minds of retail fish selling local vendors from South Goa and specifically from Benaulim constituency, that every day they are facing hardship to sell fish, and that too fresh fish at the fish market, which is at Madel, Fatorda, Margaon, in the wholesale market. These traditional fishermen have been selling fish, which also benefits the locals who can avail fresh fish. This struggle is between the fresh fish against the frozen fish with formalin. These local Goan fishermen should be allowed to sell fresh fish. Steps the government intends to take. Speaker sir, हे आज सकाळ देखून केस्ता हांव जालें स्पीकर सर. लास्ट टायम देखून हेच प्रॉब्लम. म्हाका सदां स्पीकर सर सीएमान हितू मातशें एक एश्युरन्स दी. लोकल फिशरमॅन ते चड जाण नाय, तांकां भितर बसपा जाग दी. आमगे ते गाडी येताय लोकलांक गेल्यो, त्यो गाड्या भितर दी. हे मातशें एलाव कर. दिस इज सेलिंग ऑफ फिश. थोडे 10 एकरां देखून विकताय ती, तांकां मातशें एलाव करचें. स्पीकर सर, होलसेल आणि रिटेल हितूर फरक आसा. तो जे मार्केट सांगता ते होलसेल मार्केटात रिटेल विकपाक मेळचे ना. रिटेल म्हणजे कितें, ते पिकअप घेवन येताय. लोकल आमगेले पिकअप घेवन येताय आनी ती पांटी तेन्ना थिंग दोताय तेन्ना कोणूय येता आनी घेत न्हू. सो ते पयलेसून ट्रेडिशनली चलता. हे जे मातशें इंटरव्हीन जावन तूं एलाव करचें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.